Lepo pozdravljeni in dobrodošli na žreb za odbojkarski turnir Odbijmo predsodke, ki ga organiziramo v okviru Dneva za spremembe 2025. Igrali bodo 8 ekip, ki jih bomo razdelili v dve skupine. In zdaj bomo izvedli žrebanje. V skupini A bodo igrali Dinam, Stigma, Dnevni center za migrante, Ljubljana Zalmi. Skupina B. Mladoletniki brez spremstva plus Young Caritas. ZPKZ Dob, Slovenska filantropija, Lege Bitra. Hvala in se vidimo v soboto.